Nā, kei te whakarewa hia ngā puka tuatahi o te kaupapa ko tahi rau puka i te rānei. He kaupapa e puta peta mai ai te tini o ngā puka ki te reo Māori. Ko etahi he puka rongonui, kua whakamaoritia. Ko etahi he puka hou. I kōrero Hania Douglas ki etahi o ngā pou o te kaupapa nei i mua i te whakarewatanga. Kia tupu te hiakai ki tēnei mea te pānui puka. Koina te whai o te kaupapa o ko tahi rau puka. E koa anau kua whai wāhi au ki te whakaputanga o ngā puka e whānei. Ka whakaputahia i tēnei terenga tuatahi o tēnei whāinga nui, tēnei whāinga tauroa. Ko tahi tau mai te whakarewanga o te kaupapa, kua puta ngā hua. I enei puka rongonui e toru kua whakamaoritia hei pānuitanga mā te katoa. Tamariki mai, pakeke mai hoki. Hoki o ku mahara ki te wā e noho ana hau hei ākonga e hiakai ana ki ngā kupu, ki ngā puka reo Māori. Nō reira he rawe kia hau te whai wāhi atu ki e te hio ngā puka i aro haina e au i te reo Pākehā. Ana, ka whai wāhi ki te whakamaori i aua puka. E ahurea tō tēnei kōrero he tikanga no o enei kōrero nei rana me whakaro ake e rā āhuatanga me pewhia te kaha o te tō mai i te ahurea ki te ahurea Māori. Ka whai hua hoki te wānanga, te kōrero ki etahi atu e matatau ake ana i au nei ki te reo. Ahakoa he mahi moke i te nuinga o te wā, ka nui ngā akoranga i puta i roto i ngā wānanga ki etahi atu. He wai anō, kei tua o a pōpō te aronga o tēnei kapa. He tuatahinga tēnei kaupapa, te whakaputa i ngā puka ko tahi rau ki te reo Māori, etahi he mea ko tuhia, etahi he mea ko whakamaoritia. Nō reira, he tikanga a te kaupapa Māori, he tikanga hoki a te kaiwhakaputa puka. He tukanga hoki, nō reira, e mahi tahi ana mātou katoa kia whaihua e nei puka. Hei te pōnei whakarewaina e ngā puka nei, ka tahi kawatea hei hoko mā te iwi ki ngā toa puka puta noa i Aotearoa. Hania Douglas, Te Karere.